Ni ve ni twa ni khumbeka swinene loko ni ta kuma mahungu ya ku Roy Ngobeni a nga ha ri kona emisaveni. Leswi ni nga swi vulaka hi Roy is that he was a legend loko swi fika ka mhaka ya vuhaxi. Wun'wana wa vakulukumba loyi a endla leswaku na hina loko a ha ri vatsongo hi twa hi ri na ku navela ta ku one day na hina hi nga va vahaxi. The guy was a legend, he was an entertainer, a ku ri munyanyuri, a ri munhu loyi a ri creative. Ku na swin'wana va tala ku swi vula nkarhi wun'wana loko Lilian Hlabangwana ku heta ku hlaya mahungu, loko va n'wi xeweta a wu ta twa va ku Lilana. So va swi vula hi that voice ya vona, that charming voice. Ku ya hi mina Roy ni sungule ku va tiva hi vo 90s loko ta tshama tikweni ra Chavani. Leswi loko ya khefini ya Mr Hlayiseka Robert Khosa a hi kuma tikhalendara ta Munghana Lonene hi laha hi kota ku vona vahaxi ta ku mahxi loyi langutisa ku yini. So loko ni kuma khalendara ya ka Robert Khosa a ni kota ku va ni tiva ku Roy munhu wa so. And then kusukela kwalano minongonoko leyi va haxa ka yona leyi ni yi tsundzukaka a va haxa nongonoko wun'wana a wu vitaniwa Dial Your Tune, laha munhu a foyinela ku va a langa risimu leri a ri lavaku. A ku na xitori xin'wana va loko va kha va haxa va xi tirhisa va ku ni kona tindini. So he was a very interesting person to listen to. A ku nga ri munhu loyi a ta ku khomisa vurhongo. Na nongonoko wun'wana va hoxa hi Ndebela wu vitaniwa yini mara ku tlanga tinsimu leti ta varhandzani or tinsimu leti ta micato leti. So he was an entertainer. A ni nga va tivi ngopfu but ni te siku rin'wani ni kha ni watcha documentary yin'wana leyi a yi vulavula hi vutomi bya Peter Tennant. I realized ku hi vona va nga discover Peter Tennant. I was so touched about that. Loko va kha va hlamusela laha va hlamusela ku loko Peter Tennant ta va vitanile a ri na band leyi a yi zuma kha yi performa dorobeni ra Tzaneen. Peter Tennant a ku ri munhu loyi a tlanga gospel mara va fike va n'wi nyika advice yin'wana leyi nga cinca vutomi bya yena, leyi nga cinca career ya yena ya music. Va fika va n'wi byela va ku gospel leya so a yi le makete, why nga yimbeleli something like a disco. And then from there Peter Tennant as we know him ivi a endla vunanga bya disco, and then the rest was history. And remember loko Peter Tennant a ta sungula ku va a recorda tinsimu, he was still young. I remember another album ya Peter Tennant yo sungula hi endle 1988, and then back then I endla matric. So you can see Mr Roy va tlanga important role a vuton'wini bya yena, and then va n'wi nyika advice ya right ku a hela tlanga vunanga bya disco lebyi nga hela byi n'wi yisa ka xitandati xin'wana xa xiyimo xa le henhla ngopfu. He was so successfully though rifu ri xotela vutomi bya yena hi ndlela leyo, mara you could see laha Mr Roy a va famba kona va discover talenta like a va tisa impact. I was so surprised loko va ta ku ntlawa lowa wa Soul Lovers, I think wu vitanisiwa swona. Then na vanhu vo fana vo Pensele va General Musa na van'wana vo tala they have discovered Roy. I was surprised loko ni ta twa ku Roy was a DJ. So a swi ni surprise. A ni twa nga ku me ni va tive va kurile, se a ni twa nga DJ i munhu loyi vitaniwa DJ loko a ri ntsongo. So I was so impressed hi mukombe ya vona la va nga famba kona, tinyiko leti va nga discovera, impact leyi va yi tisa eka nongonoko wa
wa ka minongonoko ya MLFM ku komisa. And then xin'wani i risimu leri a va ri rhandza ngopfu loko kha u nghena minongonoko ya vona, especially vo late 90s na early 2000. A ku ri na risimu rin'wani ra xingondonyana or African vibe nyana, so a ri tala ku tlanga on the background loko kha va vulavula. Leriya is still relevant to this day. I like it. Ni pfumela ku kwala ka nkandziyiso lowu mi ta ri twanyana risimu ra kona. I don't know ku ri artist yini, mara a va lange na risimu ra kahle ngopfu leri ri va ku ri va ri kha a khampana mahashelo ya vona. So Roy hambileswi a mi nga ri mahashi vuhaxi bya n'wina byi twile. Lava nga n'wi tiveki kahle va nga tiveki vuhaxi ngopfu bya Roy ngopfu lavantshwa. Roy nkarhi lowu wa vona it was like a Brian Records of today. A ri munhu loyi a ri na impact fana na Brian Records leswi a nga xiswona ka MLFM namuntlha. So ni vulavula hi mhaka yo fana leyiwani, ni vulavula hi Brian i mhaka leyi like I want to bring this challenge ka Munghana Lonene ku why ku nga ha vi na vahaxi van'wani vo antswa ku tlula vo Brian, because it's good ka every generation. MLFM yi fane yi humesa yi producer a new person, muntshwa wun'wani loyi a nga n'wi tivi leyi a nga ta veka radio eka map. Ku fana na va Roy i munhu loyi a nga veka Munghana Lonene eka map. DJ Brian na vo Ike Ngobeni, those are the guys who make Munghana Lonene va wisa ka another level. So it's a challenge ka Munghana Lonene to find out talent out there. Langutani ta ku station managers na hinkwavo lava recruiter a va swi endlisa ku yini back then. Va identify talent to fana na vo Roy Ngobeni, DJ Brian and Ike and the likes. So Munghana Lonene, that is your challenge. Hi lava new party. One day DJ Brian will become older, so lava vantshwa van'wana lava nga ta n'wi replace va nga ta tisa the same vibe even more than that, because swi komba ku va radio yi kha yi kula, rixaka ri va kha ri kula loko hi kuma new talent. Swa laveka ku va na talenta yintshwa leyi hi endlaku ti-record ta lava nga kona. So that is the challenge leyi ni tisaka. So I subscribe daily, that's the one. Yeah, feel twa. Then ni ta kota ku kuma swo tala mahungu ya ku hambanahambana, vahaxi na swin'wana swa ku hambanahambana. Swi kahle tindhawini ta ku hambanahambana. Inkomu.